aya basyo dutangira filime bise ngo iki Scary Stories to Tell in the Dark cyangwa se za nkuru utabara mu mwijima n'akaririmbo ka Ira Star twirira show non stop je banyita Gaheza banyita Simba bad boy winner bamagambo. Okay, here we go yo. Now which kind life way I never see. Ati nifuza ubuzima ntigeze mbona. Gusiyo ngendana n'Imana ntacyo ntinya. Nazamuka namanuka byose nubundi abaruko. Original no be pirate. Original sindi pirate. No be clear for your memory. Ibyo bishyire mu mutwe ubimenye. Cyaba muri winter cyangwa muri summer. Okay yo. Ati nsigaye niberaho ubuzima bwanjye. Burning Blight. Okay, yadutangira filime bise ngo iki Scary Stories to Tell in the Dark banyita Gaheza mwizi minsi byajya byaryoha byabasho. Okay yo. Ati sinkunda abantu banca intege. I'm allergic to sakusa. Jatko tugambo twanyu tunterarije. Okay yo. Ati nta kindi nkora nerekana urukundo. Ati nabonye byose muri iyi si bisaba ama connection bamwise Ira Star yene crush wanje bundi mwizi minsi niwe mparaye Njya nabwiye ko nsigaye nitwa bari Tazari cyangwa muraho murasaba. Okay yo. If your world is alone cyangwa se nuhangayiko wihangayikire wenyine ibyo bisiga inyuma ntubituzane. Okay yo. Smally way they mighty they never know I color to the move fine check and balance everything in dukomeze film. Friendly and conscious I'm allergic to sakusa I'm not ready for confusion. I'm allergic to sakusa I'm not ready for confusion. Ati njye utwo tugambo twanyu turambangamira tunterarije kandi nanga bancanga. Ati byo giye mu byose ngendana n'Imana niyo mpamvu ntacyo ntinya. Ati teka mura nzamuka. Okay yo. Turya sho eka mbanze nkorere kubicera ubundi nze mbere kutundi tuntu. Mbere yuko ntangira filime rero reka mbanze mbereka abantu babita twika SMM. Na ahantu hambere mu Rwanda nako sino mu Rwanda gusa muri East Africa mu karere k'ibiyaga bigari niko bavuga no munsi y'ubutayu bwa Sahara. Abantu mushaka gusobanukirwa ibintu by'ama social platforms ama social media ama Twitter ama YouTube ama Facebook ama X ama TikTok ama Snapchat ama Messenger ama Imo ibiki byose ndagira ngo mubanze muyoboke ikigo bita twika SMM nakoreka mbanze mbareke mwumva ibyacyo. Wabusha ikigo cya mbere nyine muri East Africa gitanga izo service ushaka aba followers aba subscribers watch time reka mbanze mbareke mu byumve kwanza ndaje. Imbuga nkoranyambaga zawe waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok like comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose kubijyanye n'ibiciroho ni nka hari ubuntu wigira ikibazo kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X caps.
ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali X Caps ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Urubaka inyubako yawe ariko ugahora wibaza bagufasha muri finissage kuko muri iminsi biragoye kubona abahanga babigufashamo. Ariko reka nk'igisubizo, reka nkugira inama itaragakecuru maze ugane Palminium and Glass Construction Limited. Muri Palminium niho ushobora kubona serivisi z'imboneka hamwe zirimo gukinga inzu ukoresheje ibirahure no kugabanya ibyumba bimwe bizwi nka partition hakoreshejwe aluminium, gushyira ibirahure mu miryango no mu madirishya, kandi byose bigakorwa gihanga n'abahanga babyigiye. Izindi serivisi wasanga muri Palminium and Glass Construction Limited ni bathroom mirror, canopy fixed glass and skylight glass ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye. Munyarwanda ntiwongere guhangayika kuko igisubizo cy'inyubako yawe ni Palminium and Glass Construction. Palminium and Glass Construction urabasanga mu Gakiriro ka Gisozi kuri Copacom. Ku bindi bisobanuro wavonyesha kuri telefoni zikurikira arizo 07 8 78 088 42. Palminium and Glass Construction Limited, ubwiza bw'inyubako yawe nitwe bureba. Aya Basia studio ziba zateguye zo ni nka so siyo mugomba kumenya iya ngombwa kurusha izindi. Simba Entertainment, Lions Gate, agasobanufilms.com. Mwaguza abonoma ariko mwishyuye cyangwa muri kujya kugurira muri cishwa muri terera hejuru CBS Films. Abantu mukunda Hola Movies ampaka ndabibutse reka mbakaraga kantu nkaka ngaka cyane ko umwana utari wawe umwicisha inzoga n'itabi mwipfire mupfurgo mwagapfaga n'ubundi. E1 Stories heal. Inkuru zarumvishwe. Stories hurt. Inkuru zirababaza. We repeat them often enough. Kandi akenshi tuzisubiyemo They become real. zihinduka izanyazo. They make us who we are. Ibyo nibyo bitugira abo turibo. They have such power. Izo nkuru zigira izo mbaraga zo kuba zaza mu buzima. Ibyo nibyo namenye Last autumn of our childhood. Mu gihe nari ngeze ahantu ubuvuga ngo ugiye kurangiza ubwana bwawe. Dutangire mu mwaka w'1968. Iki gihe nari ntara nari naravutse. Take yourselves out of your graves, Bill. It's Halloween. Uyu munsi ni Halloween, nicyo gihe ngo muryoshye. Careful, because when the sun goes down, gusa muze kwitonda izuba nirirenga. Season of the Witch. Turaba dutangiye Season of the Witch. Ayo filmu hazaye bakorewe. Hakuno. Suku filime tuyitangiye akantu ku kandi. Are we moving or not? Hakuno. Barakwereka insore muri quartier bwa bwana baba cyambara. Ya mapantaro ya tetema. Ujya kuyagura ari nk'icumi. Bantu mwese mwambaye ipantaro ya 05 peace. Kiriya pantaro nta hantu mwayimbonerara ya 05. Imwe yagendanaga n'igishati cyayo mba mbyibuka nge erega ndashoje. Imyaka ni imibare wana naba mfite mike naba mfite myinshi se bivuga ko nabizi. Hakuno barakwereka nta kindi kiri kuri televiziyo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kwiyamamaza ni mwizi minsi filime nta n'umunsi iramara hanze. I'd rather just stay in. Cye ntago nsohoka ndaguma hano. Okay. And stands ready tonight. Hakuno. Send an honored call. Hakuno hari umuperezida wari uri kwiyamamaza. Ni Trump yari ari kwiyamamaza. Yiyamamazanya na Kamara. Ni Kamara aryo ni Gurumisha. Hakuno. Must be the season.
reka uri Halloween. Halloween ni umunsi ejo bundi noneho reka mbatere story. Stella itaba mwana. Stella. I want to go trick-or-treating. Je ntago nshaka gusohoka. Stella. This isn't about candy. Ibi ntago ari bombo tugiye kurya mwana. About payback. Get all the eggs and TP you can. And meet at 7. Umusa weho itegure tuze kugenda nka samwe. This could be our last Halloween together. Mwana ishobora kuba ari nayo Halloween yacu ya nyuma turi You have it all right to fish a turd out of the toilet. Hakuno byana biba bivuga utugambo tutari ngombwa. Mwana ni Halloween uyu munsi uze tujye kwirira show. Tuba twigarukira hakuno. Polisi ziba zikata muri quartier we. You know where you going, kid? Yewe mwa uzaho giye cyangwa Following the harvest. hakuno. Saza hakuno wo mwafande w'umusherifu. Munsi bamukubita akantu k'aka invitation ka Halloween. Cyaze reka mbabwire mwa abantu mwe muri kureba iyi filime. Buriya Imana ireba ibizaguruka ikabica amababa. Hano hari uwo bambitse nka kadahumeka mama ariko habe. It's not. Bimeze sawa ntago bimeze sawa. Still a little loose in the crotch. Hakuno. One more. Mama ari kwambika umwana n'umusore sha ariko rero ukuntu kandi babyeyi hakuno ari kadahumeka iri hano do. Ni kadahumeka yibereye hakuno mu murimo. Let's go, girls. Twigendere mwana basa nibyabyana muri quartier. Babyambaye ibyenda bisa umusa ntizi yo nkoni. Urebe sa kuri kadahumeka. Shit, Harold. Kadahumeka yibereye hano umwana arakubita. Gasani. Kubita kadahumeka arangije bacana ikimodoka cyabo bacana. Hakuno akabana b'abantu bo kapfa babambaza iki. Nari nke bakomereza ya story rero. Cyabagiye kongera bamvangire ntayirangije. Hakuno. How are you doing? Gukora ibicari kwa mama nawe ntukanyinjirire. Kiriya cyana. Mwana nimba ari ibiki yari yaratsinze muri toilet. Said Spider-Man. Mama nakubwiye ko chaka suit ya Spider-Man. Not a spider. Bana ari kinji bamuzaniye suit nimba ari ya Riderman. And Ntago ari Spider-Man kabisa. Be happy the Lord provided. Shimira Imana ko niyo ngiyo yabonetse. Be happy Lord provided it. Sawa. Mwana yararakaye. Show. Hakuno. Sinzi cyaje aterana pakirano. Mwana. Mama, umwana nimba ari gupakira ibiki. Mama nako ndi guhumeka ariko. Be nice. okay. Sawa. Arangiza gutaha karabana bagiye muri Halloween. Halloween ni wa munsi w'ikikango. Hari ahantu shabara wizihiza cyane. Nonde kureba kigenzi cye cyaje. Aren't you too ugly to go on a date? Mama suri mubi ku buryo utakawe jya kuri date. Rwana we narakubye ntiwambyara. Gotta run. Dore mama w'umuntu. You're gonna be Spider-Man. Nahinzwe uyu munsi uri bwambare nka Spider-Man. Well, get used to it, okay? I got the goods. Imenyere wana. So let's banana split. Mwana nazanye ibyo wantumye humura umwana nimba yazanye imijugunyo nimba ari ibiki twabonye ari ibyo akura muri toilet. Stop staring at my sister, you perv. Ntukarebe mushiki wanjye wagihehe seve yo tugenda. Hari ukuntu ubuzi bino birarabyaye musinda namugenda n'abano maniga bavuga uti sinamuha pasi ya sister wanjye iriya njegera inkwi bitabi inkwi biyoga isambana hirya no hino yirwa ikabunze yigize bari tazari mugande kweri koko ntago byavamo. Hakuna abana bari kwitegura Halloween. Jondi nagiye nisohokeye imihanda. Realistic. Binagaruka. Anything, a Spider-Man should have 8 arms, not 4. Okay. We Spider-Man agira amaboko abiri nagaranda. Ntago ndi kadahumeka nkawe ariko yambaye nka kadahumeka. For the last time, I'm a Pierrot. Musa njye nambaye nka Piero. A 17th century character from a commedia. Nyine Piero yari umukomedi wa kera nko mu kinyejana cya 12. Wambaye nka kadahumeka gapfe. Osh. Wambaye nka Savimbi. It's the same toxic chemicals that's giving our troops Hodgkin's lymphoma and curdling. Aririra abantu byose ni ibiki. And you ate them all. None uraziriye none iki? Is that why they taste so good? Niyo mpamvu biryoshye se warumubwiye ngo ni bibi. Hakuno ibyana ni Halloween abari umunsi w'ikikango muri Amerika harashya n'ejo bundi mu Rwanda hari akabari nagiyemo sori. Hari urusengero nagiyemo nsanga abo duterana si mubizi. I heard the school newspaper is open to submissions again. Numvishije ngo bagiye kongera kwandika basaba amashuri. You should submit some of your stories. Come and steal our candy, Tommy. Muze mwibe bombo zacu Tommy. Hakuna ibyana. Disembowel me. Muri quartier bana bakira. Yeah, Catalina. It's him. Dore ponti yake Catalina. Ni cya kigoryi. Okay, just act natural. Natwikire nk'ari ibintu bisanzwe do.
Byana byigira hakuno. You said we'd go out for dinner. Si wavuze ngo turasohotse tugiye kurya ibya nimugoroba nje nawe ra. How about some dessert? Oya turaza kurya akadeseri nta bya dinner. Hakuno ibyana biri hano. Hano hari abaje biba ibyo biba. Hebe. Mani yo mpumuro ni iyi. Oh, it's old man. Kureba hano harimo imijugunyo. Yesu Kristo basanzemo amazira ntoki. Here we go. Let's do this. Nana umusa. Reka tubate. Demo baba. Tera amagi. Baba tera amagi. Nabigoryi mwe. Ibyana biba byarakuriye muri quartier bifitanye amabifu n'ubundi kwa kundi ubusanga muri quartier ari abatavuga. Iyi ni pudeta reka nze mbakubita undi mujugunyo pudeta. Ntago ari kudeta ni pudeta. Nawe mubyumvishije pu ubundi ni namazira ntoki wumve. And now for the pudeta. Ni pudeta ambitemo. Turn shit bird. Ufate okapfa mwe babatera. Namazira ntoki ari kwaka mu modoka karabaye. Karabaye. Babakata ikimodoka bagiparikaho. Ewana. What is Ruth doing here? Chucky, you little brat! Shaki wakigwa ryo baraziranye nyine baba barakuranye. I don't know. I knew she was going on a date. Sinarinzi ko mushiki wanje arimo ari. No, Narinzi ko ngari bujya kuri date ningo ufatana ku. Mwana umusa twirukanka. Dukizwe n'amaguru ibyana birakwepa. Imukarisi. Filime witonze. Hey. Asa y'ijoro. Bana birukanze berekeza mu ishyamba. Nimba mfata mwabajinga. Hakuno bana birukanze berekeza ndani y'amashambani. Dale fohe. Faransa niwe waciye umugani ukiskiriya. Oh, douchebags 9 o'clock. Igikikiriyo. Hakuno bana baje hano abandi babakurikiye n'ibya byana muri quartier biba bishondana nyine. Ebe kuri Halloween umunsi w'ikikango. Bundi wanjira nk'umwafanda ukomeye nkabereka nagize Imana sinabawe cyakora Imana yabonye najya nkoresha ububasha mpabwa n'itegeko mu guhohotera. I don't guess. Ntago ari ngombwa erega ngo njye mbitwara uko itegeko ribishaka. Najya mbitwara uko numva karu. Munsokere mu modoka umusore basanze yiparikiye hano muri ka musore kare wari gukoresha akamodoka ke. Tureta dusoka mwana duhishe tubabarire. Hakuri byana. What are you guys doing? Gukora ibi. Eat our bacon. Umusa turi kwitabara. Sorry. Mbabarire. Okay. We're good? He's gone. Zeneza mwana meze neza. Hakuno. Thanks. We owe you one. Ntari burakoze kudutabara umusa tukugiyemo ideni kabisa. I'm a Pierrot. Je windeba kuba nambaye gutya nambaye agatimba nambaye nka Pierrot. Omiruko. Yano. You live in here? Musoba muri imodoka. Wa kikuryo mfira mu bintu. Got it. So what are you doing alone at a drive-in? No, uri gukora iki hano izi saha? Still doing in my car. Ahubwo se uri gukora iki mu modoka yanjye? I'm not saying you're not from here, are you? Naguvuka ina hari ubwo ruwina. Where are you from? Turuka he umusa. Forgive my friend. Rati inshuti yanjye yibabarire. Oxygen in the womb. Munda ya nyina ntago yahumetse bihagije. Yahumetse kukurusha akadahumeka. Mwari cyeho ari. Niwe nabitanje naga ari ngewe. Sare katorikero. Her friend is a little nosy. Izi inshuti zawe zirabangama. Sibyo? Zirabangama. Hakuno. Ebe. Night of the Living Dead. It's good flick. Ni ijoro ry'abapfu bagenda. You've seen it? Iriya filime yigeze ibona. Vince hit him in the head right between the eyes. Narayirebye kera cyane. It's the best flick all year. Hakuno. Bihishe mu modoka y'umusore basanze hano yiparikiye. Wibera muri aka kamodoka banyita Lamone. Stella. Je banyita Stella. Stella. Kombona Chuck. Je banyita Chuck nubwo utambajije umusa. Je banyita oge bakira. Musoke mu modoka. Bya birara birabafata. Get out of the car. Musoke mu modoka ariko. Hey. Musa. Bza. I think that you heard me. Ndakeka ntiwanyumvishe. Everyone needs to get out. Buri wese uri muri iyo modoka akeneye gusohokamo. Ni bya byana bagiranye beef babateye amazira ntoki. Nawe kandi musohoka. Wait back. Mujinge ni bya byana by'ibyadorese imyaka 15, 17 gutyo. Biba byumva zarakuze. Try and run away like mommy too now, are you still? Nizere ko utari buze gushaka kwiruka Stella we, sibyo?
hakuno yarakiriye iki kigoryi musa. You smell like shit. Ko numva uhumura nk'amazira ntoki bayamuteye. Dore ibyabiko. The hell off my car. Tera ku modoka mushugugu. Ba Marine we. Warwana eva mu nzira nawe wabanye inzira. Wafunze umuhanda. Hey. Get back in your car or get the hell out of here. Umusa subira mu modoka yawe uve hano ugende hari n'abantu. Cyana bibura ukuntu bishoze intambara. Binago birangiye. Let's go. Twigendere mwana. Let's go. Tugende. Get back in your car. Let's go. Come on. Okay, let's go. Umusa ngwino uje mu modoka twigendere wana. Where are we going? Tugeze. Okay. Turacari wana tugende nta byadanje. Naribi. Okay. Meze neza muko. Excuse me. Nihanganira by'akanya gatoya. Nihanganira. Sorry yarari. Say something? Hari ikintu kimimvuzera. No, that asshole Tommy did. Oya kira kigoryi ngo ni Tommy nicyo kivuza ibintu bibi. Her mom left when she was a kid. Mama uriya mwana yagiye akiri muto. Just like that. Gutyo nyine tu. Yeah, people would and stop talking about it though. None abantu ntibajya barekera kubivuga. You know, we live in a small town. Twe tuba mu kaji gato mwana n'isibo tuba mu isibo. The gossip got really mean. Kandi urabizi mu isibo ukuntu tugambo tugenda. Yeah, but it's still bothering. Sibo kera ubundi bayitaga nyumba 10. Nyumba 10 ni inzi 10. Sibyo. So I guess that stuff sort of sticks with. Ya buriya nabayo ariko nje nabaye na nyumba 10 nje baranza muzi ibintu mba narayo. Uyo mbabwiye ko nabaye mudugudu numva mutanyumva. Aha. Namwe muzira bimeneye. I would say she's definitely not your type. Gusa nkubwije kuri uriya mukobwa sina type yawe ratu musa. Stella, she's not anyone's type. We Stella nta muntu yabera type numva. I don't think I'd agree for that. You like every girl, it doesn't count. Wewe ukunda buri mukobwa ubonye ntujya utora. Ntago ari buri umwamba. At least got a switchblade. Umusa ufite ka kuma ko mu ntoki kaga switchblade bwabwo mu buto. Switchblade? Wakanyereza. The switchblade? Ninde wakubwiye ko ngafite? I guess you didn't say you had. Nyine natekerezaga ariko si wigeze unambwira ko ntakubwiye. Afite aga switchblade hakuno umukobwa. Ni Stella byabyana biramucyuriye ngo na nyoko yaragutaye n'iki byose. It is Halloween. Ratu musa ko ari Halloween. Do you want to see a haunted house? Ntago ushaka kubona akazu kari hariya muri quartier karitswemo n'imizimu. Hakuno bari kureba filime. Ni Halloween nta kindi cyabaye abana bakata muri quartier mu masaha y'ijoro. Filime bahise ngo iki? Iza nkuru ziteye ubwoba utakabaye uganira cyangwa ngo uvuge. Scary stories to tell in the dark. Noneho mu mwijima by'umwihariko. Senguba abaginga bari kunyandikira ndi kwikorera filime. Oh, it was for a while. Jenzo nayigezemo. Went missing, so they boarded it up. I think it's abana bajavuga ngo baburiye aha. It's being torn down for a mall or something. Hakuno. Hey guys. Akazu kari muri quartier basore. Abasa. Basaza bimeze bite? First. Kadahumeka nibanze igimbere umurarano wambaye nka kadahumeka sawa turebe icyo bizakumara aho nginga. Komeza imbere. Ebe. Genda ari kujya mbafunga. None bari abaginga bigize ngo ngakose we ngoreka funga. Can we go now? Who ordered the shit? Because I don't like to spend my nights in a house where a child murderer lived. Yes, sinjya nifuza kumara ijoro ryanje mu nzu. Killed in that house? Hari umuntu wapfire muri inzu. Ko mbona hijimye we. Indubamo. Habagamo ba Bellows. The first families to settle here. Numwe mu miryango ya mbere yatuye hano. In the late 19th century. Ikinyejana cya 19 kiri mu kirange. Paper mill that pretty much put this town. Ubatse n'uruganda rw'impapuro hafi muri iyi quartier. Look for some stairs. Nje kuri escaliers abana baza hano. Yep. Just as I thought. Nuko nabitekereje. Ahantu harafunze kabisa. Nta muntu ufite ikaramu ra. Meet Lola. She is madly in love with me. Yeah, your hand. Ora ni ikaramu yitwa Lola yaransari. Nice. Lola. Arayivuna. Gusa kumva ni ikaramu. Vanamo ka gatima k'imbere setsa ingufuri. Hey, ni igisambo cy'ingufu. Rero buriya kuba igisambo nta nubwo bisaberega gusetsa ingufuri gusa. Hakuno binjira mu nzu. Binjira mu kazu k'umuririmbo hano. Inzu ishaje y'iyo myaka.
yo muri mu 1990 mu kinyejana cya 19. A daughter that they never allowed to leave. Uyu muryango ngo wari ufite umwana w'umukobwa batajyaga bemera akava mu nzu. Myth is that there was something really off about her. Inkuru zajyaga zivuga amakuru kuri uyu mwana. Really scary part? Ariko zabaga ari inkuru ziteye ubwoba. Is that her family erased her from every single portrait. Niyo mpamvu se bamusibye muri buri foto yose ba muri iyi. Nobody's ever found a picture of Sarah. Kugeza n'uyu munsi nta muntu wari wabona ifoto ya Sarah. Sarah n'umwana ngo wabaga muri iyi nzu ariko iwabo bakasaga ku buryo utajyaga yisohokamo. They disowned her. Baramubyarutse they disowned her. Baramubyarutse. Chiraho. Wa kigwaryo wikiza wirukanka niyongere kunkanga. Hakuno. Wese wamfata. Iki? If you jump out at me, I'm going to punch you in the throat. Musa ni wongera kunsimbukira ndagukubita igipfunsi nkume n'ingo. What happened to her? Byamugendekeye bite so? Would come from all over in hopes to get a peek at strange Sarah. Abana bose baturukaga hirya no hino bakaza baje kureba uwo They Sarah. never saw her. Ariko ntibamubone. They could hear her Bakamwumva gusa. through the wall. Bakamwumva avugira mu gikuta. Sarah told them stories. Sarah yababwiraga inkuru akabaganiriza. Ariko inkuru ziteye ubwoba, scary stories. Some kids never returned home. Abana bazaga benshi ntibasubiragayo. Children around town. Abana bo mu mujyi hafi ya bose barapfuye. Ngo barozwe uko bavuga. Everyone knew it was Sarah. Bose babaga bazi ko ari Sarah. Before the mob could even get their hands on her, she'd already hung herself. Mbere y'uko rero abapolisi bamugeraho ngo yarimanitse. Yimanika akoresheje umusatsi we nyagasa. Iyi nkuru bari kuvuga hano. Hebe. Bana hano binjiye mu kazu ni Halloween babashaye ibintu biteye ubwoba. Yamurumva umurengwe. Kuba wishimye ukumva ushana ikigukanga. Ukorera inkuru zagiye ziganira. If you come to the Bellows house at dark. Baravugaga ngo iyo uje muri inzu ya ba Bellows mu gihe cy'umwijima. Sarah to tell you a story. Ukabwira Sarah ngo akubwire inkuru. It'll be the last story you ever hear. Ngaba ariyo nkuru ya nyuma wumvishije. Biraseka ibyana hano ni ibipeti ni ibihinja. Hakuno rebe. Hari filime mbi nari nabazanira. Mwe mwishyura abonema gusa. What's this? Bini ibiki? Eba hakuno. Sunikano. Push the other way. Karuka akabati kari hano nimba ari akabati nimba ari agatiruwari nimba ari agakontwari. Reka tukita agakontwari nibwo muri mu nyumve cyane. Basunitse kontwari iri hano. Inyuma y'agakontwari hari akandi kugi gahari. Ni filime witonze. Mu masaha y'ijoro. Hey! Aka abantu mugura imyenda mutaguriye kwa Wagwana outfits mugurira hehe? Wagwana no umuraro ukorera hariya mu mujyi neza muri shike. Hari imodoka za Nyamirambo zisohokera. Ukinjira mukazamuka escalier rimwe uyitukata mu kaboko kawe k'ibumoso umuryango wari wanditseho Wagwana outfits. Akora na delivery ahantu hose waburi yakudelivaringira n'ubundi byose ni kimwe ikizima no kuba wishyuye. Ni ibiki mwana? Vaneyo kakuma kumbi ko kakuma aragafite bimwe yamubwiraga kare. Ebe Wagwana mu muhamagare kuri 078 35 86 208. Wagwana outfits ariya neza mu ntabwo uri bunkange ngo bikunde wana filime nirangira ndabasigira amahari wa karokasi yo murebe fresh. Shaka mujinga we. Shaka okapfa. Hey. Shaka ramubura bicyana. Bano inzu nimba yarasitawe ryari akaba arimo amatara akiri kwaka kureba mu cyumba bonyemo umugore wicaye mfite n'imbwa yo mu bwoko bwa Doberman do gasani umugore wicaye wambaye n'agatimba k'umukara hey! Biramucanga biramucanga hakuno rebe cyari mu nzima iyi rebe filime witonze sinzi hakuno wewe ni cyaca wa mugore agiye n'imbwa yarafi
Uwe mugore se, uwe mukecuru. Mwana uzi n'ikindi tuve hano bigishyushye. Tuve hano Stella we. Mureke dusoke muri inzu twikende. Stella muze dusoke mwana. Umusa muze murebe hano hahiye hagurumanye. Bigishyushye. Hakuno. Who ordered the chicken? Inde watumije inkoko. Iki? This is where our family kept her. Aha niho umuryango we wamufungiraga. Away from the world. Bakamufunga bamuhisha isi yose. Some sort of freak. Yabaga ari wenyine hano. Sat right here. Yabaga yicaye hano. And told her stories to the kids through this wall. Akajya abwira abana inkuru azibabwire muri iki gikorwa. We never seen this before. Gutano hano tutari twarigeze tubabona na mbere bivuze ko aba bana basanzwe basirikira muri iyi. Think anyone wanted us to? Ndakeka nta muntu washakaga ko tuhabona. Hey! Undi muryango bavumbuye uhinguka mu kindi cyumba aho Sara yabaga yicaye. Umwana wabayeho kera. Reba filime witonze kureba hano. Vanyo ka music box. Gabu box waba urimo umuziki burimo n'akantu kabyina ukuntu. Reba hano. Get out of here now. Twavano tukagenda se noneho. Munzima. Hey, sinzi. What's that? Icyo ni igiki? Igitabo yavanye hano muri tiruwari. Dore igitabo to. I can't believe it. Sinabyizera. Bonye igitabo ngo cyari cyane cya Sara Blues. Fairy stories. She had a book? Yari afite igitabo. There's no book in the version of the myth I heard. Inkuru numvishe zose ko nigeze numvamo igitabo. Book is a part of every version of the myth. And wabona barabivuze batagishyizemo. That it was written in children's blood. Iki gitabo cyari cyanditswe n'amaraso y'abana nje niko numvishe. No, kids died hearing these stories. We abana barapfuye zari inkuru. Put it back where you found it. Icyo gitabo gisubizaho kivanye. Tuvano twigende. Hey! Baciraho. Everybody, okay, everybody shut up. Where's the old lady in the dog? Ni wa mugore nabonye nimbwe njewe. Kumbe hakuno. Jewe inyinkirano. Bumva abandi batungana hanze. Joke's over. If you don't open it, imikino iraranje nundafungura. I'll tell the chief. Ndaza kubibwira fande hakuno cya cyana cyabakurikiye kirabakingirana. Harimo gasaza k'uyu mukobwa. Why would you do that? Kicyatuma undega kwa fande. Tommy wa mujenga ikingura umwe bateye imijugunyera ari kumwe na gashiki kuriya murara wambaye nka Spider-Man. Uriya ni n'umusaza wanje mutoya. Iki? Please. No kwinginze kingura. Wadukinguriye umusaba kingiranye muri kariya kazu nuko bitangiye. Wadukinguriye mwana. Kinguye. Bahita bamusunikiramo nawe. N'ubundi nawe uri umwanda nk'abandi bose itakinga cyane kirano n'ikibaya. Hebe. Muze gushaka inzira bakuramo mwabaginga mwe namwe mwanteye amazira ntoki ndabishyuye. Hakuno cyawe yakiraho yaguye mu ndodo z'igitagangurirwa. Sakuza. Cya mu mpana hano. We. Nta kintu kikurumye wana. Thank you. Ni igitagangurirwa cyagiye so. Okay, you're such a horn dog. Can you lose yourself for a second and help us get out of here? Ntabwo mwashaka ukuntu mutuvana. There's a lady present. Hano hari umugore uhari wa muginga. Hebe. Hakuno. You gotta push harder. Come on. Komeza usunike mwana, komeza usunike. Hakuno mwana. Igitabo yavanye muri inzu tangiye kugisoma. Arangije ati Sara Bellows mbabarira umbwira inkuru. Hey! Mama we kandi ngivuze ngo mbwira inkuru muri iyi nzu. Sara kubwira inkuru. Sara wambwiye inkuru. Sara Bellows wambwiye inkuru. Ako kanya kivuga ayo magambo. Muri filime witonze. Dore icyo bita umwuka mubi to. Cya myuka mibi nirwa mbabwira ngo mbona mwararitswemo n'imyuka mibi. Gute mbingingira kutwishyura ngo dukora akazi muri filime. Ugashaka ibyo. Someone's here. Muri tsamu muri hano. Hari umuntu uri hano we. Hakuno twara bibonye. Mwuka mubi keningu inamwereka. Hakuno wa mwuka mubi waraje. Uza kwipata ry'urugi baryita vero mu kinyarwanda. Si vero. Waje kuri vero. Urafungura. Hey. Ruth, why would you date a psychopath like that? It's better than fishing. Cyo wakundana n'umusazi nk'uri. Toads. Hebe. Who unlocked it?
Weke ni. Nice Pierrot costume. Thank you. Nambaye umwenda mwiza wa Pierrot. Hakuno. Nkingira urwo rugi mwere kutumba nkorasha. That was fun. Kirazira gusobanura abantu baza binjira uko bashaka muri Wasafi. Hakuno. Bombe barakwereka hakuno. Uko umusore yagasotse yasanze imodoka ye byana byayanduje. I'm really sorry about all of this. Umbabarira ibi ngibi byose. This is low. Ku kikira kigoryi cyakoze ibi. Umbabarire no ku bwato. Making me drink it kind of low. It was the 5th grade. Ya mwana yiga mu wa 5. It was 9. Oya, yari mu wa 9. I can try and scrounge up something to help. I got it. Nshobora gushaka ikintu nkagufasha nk'iponje. It's fine, thank you. Ya ntari bejo nzajya mu kinamba ntari. I'll just stay here until the morning. Ntari bindategereza ngume hano paka mu gitondo. Shop. Nze kujya ku igaraje banyogereza. In the basement. Ariko iwacu tugira intebe muri basement mwana. You're welcome to use it. Waza kabari urara nta mutima mubi. Kakana kagakobwa ka cyuyigita. I really don't want any trouble. Ntabwo nshaka kuguteza ibibazo mukobwa. Kana kari kabwiye papa kati sindi busohoke. On before Dad gets up. We nyine ikizima uragenda mbere yuko papa kanguka. Hakuno. Ebe kobwa yatangiye gucyura abasore mu nzu yande iwawe. Kobwa yigize bari Tazari. Baba ari Tazari mwese Kristo Yesu akuzwe. Izi minsi nsigaye nitwa n'abari Tazari none umaze ndore. Shop zagaciye. Kandi byose kigikombe muze aba yafenye. Muze haba yizimiye ni nka televiziyo y'iromba aba yazimye. Ibereye hakuno rebe. Sam's pet turns out to be a sewer rat. It's got some demons. It's not finished yet. Iki gitabo ntago kirarangira aje hano. Rebe. Gakobwa hano gatanye n'umusore. Nuko uyu musore bahuye batabaye bishe mu modoka yiwe. I used to love these as a kid. You collect them? Igitabo naragisomaga nkiri umwana wacyabifite. Read every single issue. Je byose ndacyabifite byose ni bwa butabo bw'ubucomics. Bantu mutajya musoma comic books rero. Ziriya filime za Amavumbo na zibafuna. Je mumbwira mbashakira ibyo bitabo cyanza ashingira library mbatemo. Can't do it here. Ago abikorera hano mwana. Gotta move to the city. Nzarucinga igiproje cya data. I couldn't leave my dad. Wazigire mu mujyi nimba ukunda kwandika ibitabo sinasiga data. Ifite papa we niwe babana. Musa. Yasohoka mvira. Fata n'amashuka agenda. The Kindi? basement is downstairs. Basement bamaho hasi niho muri kafe. Ese basement siho zisanzwe ziba. Ine kaba kibaraguza none siki. Bakobwa b'iyi minsi nsigaye mbona baza ubwenge. Baze ko abakobwa basigaye bafungirwa icupa abagabo tugafungirwa amagambo. Ibibazo. By the way, umugabo mugaseka imbaye ni time nawe wagisheni. Simukifate ngo mukore nkuru titire ku muntu ufunze. Ni ibibazo. Hakuno umwana w'umukobwa. Igitabo yacyuye agifunguye. Urebe filime witonze. Hey! Urebe filime witonze. Gake mwana yasomye igitabo arakirangiza. Genda soma. Soma chapitre ku yindi, soma chapitre ku yindi kujya hano igitabo arakirangiza. Igitabo yaragisoje. Sasa kureba hano chapitre page yarahinduye nta kintu kiriho hiyanditseho amagambo. Handitseho ijambo Harold. Iki ukora hano bisa nkaho umutugitose yagasani. Hey! Iki gitabo kimaze imyaka cyo mu kinyejana cya 19 umuti wacyo tose gute? Yari kanze tuvuye twigarukire hakuno mu murima w'ibigori mu masaha y'ijoro. Wararebye filime nka Jeepers Creepers? Wararebye filime nka Nightmare on the Elm Street? Wararebye filime nka Saw Street? Iyi filime ntigucike. Shano ni mu masaha y'ijoro. Tommy Milner wamukinga. Kije warasinze warwana cyaha cyana cyafungiranye abantu. Halloween. Mama ni Halloween nawe. Supposed to deliver eggs to the Wolvertons. Wa kigoryo wagombaga gushyira amajya abantu bo muri Wolvertons. Bamwe batuye hakurikiriye. Now. Nyabashire none aha mama.
none hawo kapfawe narakubije ni wambyaye sawa icyana cyagombaga kugemura amagi muri karitsiye nyine namwe murabizi kwa kundi umuntu aba afite nk'ikamwa agemura amata ahantu hakuno masaha y'ijoro mwana yaje hakuno ikiraro cy'inkoko aze gukolektinga amagi kuyatora hari kadahumeka imureba muribuka filime kumanywa Tommy hated that scarecrow all his life. Tommy yangagiriye akadahumeka ubuzima bwe bwose. Eggs and left for the last time. Yafashe amajyara agenda kandi kugenda kwe bwari bwo bwa nyuma ntiyagarutse. Tommy umwana arikanga. Mwibuka umwana ugiye kugemura amagi kandi uyu mwana twabonye yangiye kadahumeka kare yanayihondaguye gasani umwana yanasinze mu masaha y'ijoro abambaye ya makoti Kigali ngari trend aya makoti ryiri aba yaravuyeho kera ubusanga barayambaraga ago mujye mubona turiya t-shirt nari ya makoti mwambaye wenda ngo nka yanditseho classe 83 Beveri wati class kangahe Cambodia nyine ubusanga ari ziriya ni caguwa niyo mpamvu umwana afata amagi mu masaha y'ijoro fata amagi mu masaha y'ijoro muri wa murimo w'ibigori wakika dahumeka yo gapfa we ndakwanga dahumeka iramwihorera ariko mu nyangiriki umurimo w'ibigori mu masaha y'ijoro mu gicuku filime witonze agomba kuderivaringa amagi hakurya mu baturanyi bimusaba guca muri uyu murimo w'ibigori shimano kugenda ko yakagiye mwana ageze hano ahantu yaraciye mu kanya arongera yisanga ariho ari filime witonze ahantu yaraciye mu kanya arongera yisanga ariho ari biramucanga ariko ikoroje ndaje nkuvugishe ndi gukora movie buretse gato here hakuno ndaje nkuvugishe here hakuno umurima y'ibigori ari kugenda mikoroje nabari kumvanga gatuma ntakora filime neza umurima y'ibigori uko yakagiye kugenda akongera akisanga ahantu avuye ndamucanga kirano yakadahumeka sizi imanitse ku giti nta kadahumeka igihari to iramucanga asigaho ibinyenzi nimba ari ibinyenzi nimba ari ibiki ibigori bitangira kunyeganyega sinzi ariko umwana biramucanga ibiti bisigayeho bya bigenzi byazengurukaga kuri ya kadahumeka scarecrows ni kadahumeka mu kinyarwanda nyine ikanga inyoni scarecrows nyine ni igikanga inyoni nta bindi hakuno mu bigori tujya ni bwayibona ya kadahumeka biramucanga kadahumeka ihagaze hano kadahumeka irabusha mama we mwana rikanze kadahumeka irakurikira filime bahise ngo iki za nkuru ziteye ubwoba utakabaye uganira ninjoro bya bindi tujya twumva mu kinyarwanda ngo iyo uvugirije ninjoro inzoka iragutera ngo sijuye ngo sinzi mwana uko yakirukanse yanasinze afite misirwe uru bw'ubuyoga kadahumeka yaramukurikiye ayitera amashagu mu nda kadahumeka kuramo cyacu amashagu itimutamo mu nda nyagasani itimutamo yaramuhaye mwana genda agwirirana uko agwirirana atangira kuruka ibyatsi atangira kuruka urwiri imvumba atangira kuruka imbagarado atangira kuruka imbagara atangira kuruka aruka ibyatsi mwana atangira guhinduka nka kadahumeka nawe mwibuke kadahumeka bazikora mu byatsi dore umwana nawe karatangira hamwe yamutseho kugira hava amaraso hava ibyatsi dore umwana gasani umwana yaje hakuno kwirirana sinzi ariko dore umwana ngaragenda agahinduka urwiri yaragiye guhindukira ibyatsi
nyagasani mama we bana sinzi nimba batakanguye umuvumo iyi nkuru mbere yuko iba biriya bibaye kuri uriya mwana twabonye byandika ahantu mu gitabo hakuno barakwereka wa musore yabyutse aza kwikoreshereza akamodoka ke musore narinzi kuri bu buri mu nzira ugenda ndi kugerageza kwigendera fam ke mwafande bahuye ariko ijoro ryashize nta muntu wigeze abona kuva ijoro ryashize nta muntu wigeze abona wa mwana bita Tommy Milner umwana wigaga high school kandi hari umuntu wavuze ngo we mwari mwagiranye beef ngo muri mu muhanda muri kugenda Milner ntabwo ari wakoze ibi bintu ku modoka yawe si we wayishwaratuye murya si na rukundo polisi buri yisubije barangira nyine bari kuko akutambwa izina rye musore akwitana bagita Ramon Rodriguez. Look, I think it'd be a good idea if you stuck around musore for a few days. Ndakeka byaba ari sawa ugumye hano iminsi mike. Comprendre? Uranyumva? Ko naga Faransa. Rodriguez we uranyumva si ibintu ngubwiye buretse kugenda. Nimba abuze umwana mwagiranye beef wacaga muri quartier ugenda buretse. The red ink was wet. It did feel like blood. It was thicker than ink. Nukuri page nasomye mu gitabo ntabwo yari isanzwe hari. Nabonaga wagira ngo ni amaraso mashyashya. How could you eat that? Ise guturya ico kintu. Do you know how many body parts are in there? 7. In the magazine. Je nabisomye mu kinyamakuru. Cool. He turns into a scarecrow? Fresh twist. Ese tuvuge ko yahindutse kadaume. Ntabwo ari kubi inkuru ivuga. Je nababwiye inkuru. None yaje kubaganiriza mu gitondo. Nagiye kubona mbona biragaragaye mu gitabo. Tommy didn't even show up to school. Kandi uyu munsi Tommy ntiyaje ku ishuri murabyibuka namwe murabizi. Disappeared. Bisa nkaho Tommy yabuze. He was eager to go shoot some commies. Uriya mwana n'ubundi nta utabizi yuko yari yarananiranye. Yashakaga kwigira imihanda. I don't know. Sinzi. Left early? Wabona yanashaka agenda hakiri. What was that room? Just drop it. Not tell me. Mbwira mwana. In the house, when I was hiding. Cyagiye turi mu nzu nihishe. The room was old. I mean, new, perfect, like when they lived there. Icyumba cyari gishaje ndabizi. And I saw this old lady and this dog. Kibonyemo umugore. And they were just staring afite imbwa bari kundeba mu maso. Yourselves. Wakumva ibintu uri kumva. Nothing happened to us in that house. Nta kintu cyatuye turi muri iriya. That's what Tommy did us. Usibye ibyo Tommy yadukuye. He's gone. Nimba Tommy yagiye. Good riddance. Ni nabyiza kuri njyewe kabisa. Gipfuye nawe. Gone there. Should never have taken the book. Ntabwo twakabe twaragiye hariya nawe ni wakabe warazanye icyo gitabo. Or get into your heads. Ntabwo wakabaye utumizo nkuru z'abazimu zijya mu biganza byawe. Byari ibyo. I'm worried. Genda hangayitse. He wasn't at school. Tommy ntiyaje ku ishuri. His name was in the book. Kandi izina rye ryanditse mu iki gitabo. Bwatinze abana babyutse baza kwa. It's actually connected, right? Ibintu urakeka nta hantu bihuriye na ka gasore bahuye kamwe kabatabaye nijoro. Nta hantu bihuriye wana. Baje hano kwa Tommy kujya hano babona polisi uyu musore polisi iri kumunuganuga. Stella. Can't get mixed up with the police. Sinjya nivanga mu byari vanire kare. Reka nje kureba. Hakuno. Mu murima w'ibigori. Hey! Bana bahise bakata mu murima. Sasa nagera muri ya filime witonze. Wa mwana nijoro twaherutse ari kuri kurwiri. Reba kadahumeka iri hano du. Yagasani. Yambaye neza icyangwe kimeze nk'icyande. Ishuri mwana abantu mushaka ayo makote wagwani outfit hariya mu mujyi neza batamu. Hariya imodoka za Nyamirambo zisohokera muri gare yo mu mujyi. Iyi myenda niyo Tommy yari yambaye ijoro ryashize. Bisa nkaho umwana yahindutse kadahumeka. Okay, what if this is Tommy? Nimba yari Tommy wasanga yari Tommy. And what happens in the book is exactly what's happened for real. Wabona ibyiyandika mu gitabo ari byo biba mu buzima busanzwe. Scare me. Herekera ukunkanga ariko. Just a scarecrow. Iyi ni kadahumeka wana icyo batazi kuko n'umwana wahindutse kadahumeka. Mama we. Hey! Bisa nkaho umuzimu uri kubatera bitewe n'icyo banga cyangwa icyo batinya. Wigeze wumva inkuru za Tomira ngo Tommy yabuze sinzi n'iki byose filime witonze. Hey! Nyagasani. Hakuno ku ishuri twigarukire ku ishuri ni bwa bwana bwiga high school n'ubundi. Ababiga urumva banaturanye muri quartier buri umwe abazi inkuru y'undi yaje hano. Muri bookshelf yiwe aho gushyira mu cya gitabo. Aragifata atuje ari pose aragitahana.
sorry ntabwo yagitanye igitabo cyawe ndakigaruye ngiki yakigaruye hahandi yakivanye filime witonze urutse muri ya nzu arangije acaho aritahira iyi ritahiye nta zindi rwaserera ashaka nta stress nta zagara ritahiye umukobwa Stella agiye mugurira abana banyamagara akaba ariyo bazajya bajyana kwiga abo bana mwirwa mubwira ngo gafite umushoferi umujyana ngo ibiki n'ibiki wakerere mwana wanjye Picked up another shift. papa ugiye gukora indi shift ni ngombwa koko Can't say no. ntago nabyanga wa mwana ntago nabyanga ibiryo biri muri frigo nimba ushaka kurya ugenda urye umwana yibanira na papa You always work this much? ese papa buri gihe ukora cyane bingano Even when mom was here? na mama kiri hano nuko wakoraga ngo nyina yarabataye saza yisigaraniye n'umwana Milner boy didn't come home. numvishe ngo wa mwana wo kwa Mirina ntago yatashye Tommy Everybody's been talking about it. abantu bose bari bari kubiganira papa ni karitsiye nyine mwana wanjye iminsi mike iri imbere nawe nk'iyi minsi ujya uva ku ishuri uhita utaha hano nta zindi nzira nshaka kuzajya ucamo uranyumva hakuno ni umusaza kwereka hakuno hano umwe wafashwe mu bitagangurirwa umusanga ushakire se ibyo ni ibi make-up witeye biranga Spider bite you. ni igitagangurirwa cyandumye Pimple. wa pimple wa kigoryiwe umuneke wanje hakuno kwereka hakuno urebe yaje gushyushya ibiryo muze yari yamusigiye hakuno I thought you were leaving. nari nzi ko ugiye kugenda mwana wa musore nawe yaje hano nijoro You're hungry? Oh, I'm starving. ntabwo ushonje ahubwo inzara impaye mami impaye bene wacu Talking about Tommy's disappearance. There. ukurikirana n'ubu sindahagarika kugira gute gutekereza ku buryo Tommy yabuzemo sasa umusore wacu hano cya gitabo yakizanye nyagasani none yari yagisize muri ya nzu usore ari kugeza icyo gitabo wakivanye he It's just here on your bookshelf. cyari kiri hano saho ubika ibitabo karabaye ujya I was just here. It wasn't. I took this back to the house. iki gitabo njye nagisubije muri iriya nzu wiki mama we iki gitabo gute gute cyagarutse hano gute sasa kureba igitabo hano dore igitabo ngo kiratangira kwiyandika Big Joe ibiki biri kuba indi paje irishishimura indi paje irashishimuka gasani baca paje byiyandikagaho byimukira inyuma yarayica byimukira inyuma I was digging at the edge of the garden when she saw a big toe. It looks nice and plump. hakuno I'll put it in the stew. soma ibyo asoma iki nkuru ni bwoko ki kuki hebe Augie hiyanditsemo izina Auguste fata icyombo bana bafite twa Augie itaba mwana Augie itaba Nothing here. Augie hakuno I told you. I mean, the least you could have done was go to the store. Hakuno Jeff took off for the weekend. mwana hano ari kuri telefone bari kumuhamagara Augie sawa. Okay, I'm eating the stew. Ye kurya stew iri muri frigo nta kindi. Well, someone made it. Okay, I'll see you when you get back. Love you. Hakuno mwana zano kwishyuriza ibiryo abandi bari kumwe Augie itaba yumva kuri bwa bwombo bwabo bavuganiraho turi mu biryo turi kirimo ni kurya mwana Augie Stella I do not eat anything. ntugire ikintu urya mwana Augie ntugire ikintu urya nimba umwana ari kurya ibyo ukora byose ntugire ikintu urya iki Har, very funny. sawa sanyi Chuck put you up to this. Augie, Chuck niwe akubwira this isn't a joke. ibi ntago ari imikino mwana Okay, the story is writing itself hano right hari inkuru now. ziri kwiyandika Our why, but I'm reading it right here. sinzi impamvu ariko ndi kubisoma imbere yanjye It was a voice, and it called out who took my toe. n'ijwi rivuye muri iki gitabo ryari ririmo rivuga ngo ninde wanjyaniye ino namwe muzi cyari ikintu rino ryo ku kirenge cyaryo ku kirenge It's a corpse. Looking for her missing. bisa nkaho ari umurambo uri gushaka ino ryawo I know this story. we iyo nkuru ndayizamukira iyo nkuru kera papa yajyaga yimbwira nkiri umwana muto iyo nkuru narayitinyaga pe Am I not supposed to wait for someone to say that? Because I don't hear. si ngombwa ngo mbe nkiyitinya kuko ntakiyumva Listen, we're reading it right here. nyumva mwana turi kuyisoma inkuru none The voice grew louder. uko twayisomaga twagiye twumva ijwi rikomeza gusakuza urivuga ngo ninde wanjyaniye ino iki we ngenda njyenyine hano mu nzu
hakuno Ogi no voice ntajwi ndi kumva Has to be a voice. hari ijwi uraza kuryumva we're the only ones saying it we ni wewe wenyine uri kubivuga kumbi dore mu biryo to dore yasicyo umwana yaragiye kurya hakuno hey Ogi wirya wakabyara Ogi yatamiye nimba rino nimba ari iki kimwe cyamupingaga mu biryo Ogi ntugire ikintu urya mwana Ogi mu kurya Ogi mu kurya banyemo ino ririho n'urwara do Yesu Kristo bijya bimena hasi harimo n'ijisho do Yesu Kristo hano urabigarura teye iseseme pe Ogi biramucanga hey kiraho Ogi Ogi taba telefone Ogi fata hakuno Did you hear that? ibyo bintu murabyumva I don't hear anything. nta kintu ndi kumva kuki mwana atangiye abaca amazi Stu maze kurya nsanze mino karabaye gogogongo igitabo kivuga ko ari iki gikurikira Ogi ubwoba bwamwishe igitabo kibizi gute Then he heard the voice again. ngo nibwo yangiye kumva irindi jwi rivuga ngo wumve ninde yumvikijwe mu nzu ninde wajyanye ino ryanjye ubwiyumvikijwe mu nzu yagasani mama we mwana atangiye gukizwa n'amaguru abana binjiye mu nzu batakabaye binjiramo bafashe ibyo batakabaye bafata banza za kukupa umuriro hakuno aza mu cyumba no He's only a couple blocks away. mwana batuye hariya hakurya ntago ari kure cyane aza hakuno arafunga ni Ogi hey izina rye ryanditse mu gitabo hano umwana mu nzu umva guhiritira dore cyaje tu wagira ngo ni umuzimu wapfuye kera wagira ngo umuntu wapfuye kera udafite ino nyagasani umwana nimba ari ino ry'iki kintu twese filime twayitangiranye twayirebanye ntihagire umbaza ngo byabaye ryari ntanuko yakifungiranye mu cyumba ino ryanjye mujye murya kagabuye nagize gutyo zamure dirishya rebe ko yaca mu biranga shanu aho yafunze arifungura hey nyagasani kwifungura arifunguye rebe tsimbye munsi y'igitanda abana namwe murabazi wese uba ari itsimba munsi y'igitanda buri muntu wese ugiye ababizi aho yashakira uko byagenda kose hano icyumba cyagafungunze tse nta kintu abona icyumba cyagafungutse nta kintu abona avayo gake bucece mu gace rebe ariko hejuru yanjye nta gihari kureba hejuru nta kintu gihari hakuno kirari cyamukuruye munsi y'uburiri cyagezemo tayari kiramukurura mwana cyaramukurura hakuno ashinga inzara bitanga iki kiramukurura kiramujyana kiramurengana kimwinjirana mu gikuta iryiriya Ogi we Ogi aba bagiye kujya hano Ogi cyangwa Augustin Ogi bagiye kuhagera agiye ni ba bagenzi be babiri agasani baje hakuno kureba igitanda ko bakakiva babonye aho umwana yagiye akuba inzara yinjiye mu gikuta cyamutwaye cyamujyanye nyagasani hari waje hakuno Tommy Milner bazanye babyukanye na za majangwa
Our own Tommy Milner. Right here. Umukino wanje Milner. In Little Mill Valley. Hano muri Mill Valley bana by'abacanze. Hey! Bana by'abacanze. Gasani. Bahise baza kwicara hamwe babiganireho. Ni njye wabonye kire gito. Hijana mu rugo. Ntago ari amakosa yawe mwana. Ibyabi byabaye ibyari byo byose. You know, uzi n'ikindi. I caused every single bad thing to happen in my life. Ni njye wateje ibibazo byose biri kuba mu buzima bwanjye. My mom leaving. Kuba mama yaragiye akansiga. Now Augie. Reba none na Augie yagiye. None of that is true. Ibyo uvuga byose ntago ari ukuri ariko mwana. Nta na kimwe wigeze uhitamo. Zara kugwiririye ntago wabishakaga. Sorry we're late. Ruth ran out of zip paint. Mutubabarire mwana twari twatinze sister ngo yiteraga makeup sinzi icyaza afite kwitama. It's so stressful to deal with in the first place. I wouldn't have zits. What's so urgent? Kiye kibazo gitumye muduhamagara igitaraganya. Augie ari he? He's gone. Augie yagiye. Story was written. Indi nkuru yiyanditse mu gitabo. Biki? In front of our eyes. Inkuru yanditse tureba. I don't get it. Kiye ntago mbyumva. Biki? What is this? Kini igiki? This is a stale joke. We ibi ni imikino mwana. Ibi ni imikino. Halloween's over. Halloween yararanje. Where the hell is Augie? Augie ari hehe? We don't know. Ntago tubizi. Parents are traveling and he's just gone. Ababyeyi be bari baratembereye none Augie we yabuze. You don't know. Okay, well that's fine. Shatse kuvuga iki ariko ngo nimuzana ari tujya kumushaka. Ndakeka atazagaruka mwana ntago twamubona. First, Tommy disappeared. Bwa mbere Tommy niwe wabuze. And now Augie. None Augie nawe yagiye. They had their stories in the book. Inkuru zabo ziyanditse mu gitabo. And it happens every night. Kandi biba buri joro. Jesus, he ate it too. Yesu Kristo yari yino. Yari yino. Uriya yasomye inkuru nawe biramucanga. Read the book. Ntabwo igitabo wowe ugisoma oya. The book reads you. Ahubwo iki gitabo nicyo kigusoma. Inkuru ziriyandika zikaba. I'm afraid that we woke something up. Mfite ubwoba ko hari ikintu twakanga. Same thing's gonna happen to all of us. Kandi natwe hari ibintu bigiye kutubaho. Mama we. Abana that house. Kwese uko twari turi muri iriya nzu. No, this isn't real. Oya ntago ari ibyanyabyo. Ibi ntago ari ibyanyabyo. Stories can't hurt you. Inkuru se zakubabaza gute? Sarah Bellows. Sarah Bellows ni igihuha ntawabayeho. If she's not, she's dead. Kandi nimba atari n'igihuha n'ubundi